Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ke Meghalaya People's United Front Cleariat Circle hapo ke jingilam jong Presiden uba Kershan bela hakakat arterik unai wing arajar arpo kala IT di ke jingtho ha Deputy Commissioner jong ke East Gentia Hills District uba I Karmalki hakabayadai bat ke jingdawa banchna yakalinti yat kejat hayo lat rembai nakaliang jong Deputy Commissioner ula ai ke jingkular hakamat jong ke seng ban sa shimkia yakani ka jingdawa bat hakajo ka por ula kularu ba unsalai jurib daladi yaka yola rambai hakini ki khendiat sngi ki bansawan shwaban shim yakarai halor kani ka jingdawa jong kaseng un gini kali gini tam korban yang patang atau harus mailat tang pai ba banyai te khatam ibadi surak ra kli sem jingjar wahdun tam kodon ta kayo hadun bacham to yang disi ulah kurangi ban kot belum ni kena bak senong ban belum jumut belum ban pelak ni tinggal do ba khatam na rambai disi ulah kurangi do isi kiahe no semat ban pek ban le juret pek lu tinggal do lo kan rambai pengin yang asen misalnya people pun budin ni dari musim kia ngin le kendu disi sosial ni bor biar mar bersuk kali kawan kan sampai ba bon tinggal belajar sosial rambai khatam nak tinggal inti ban tepat hanya rambai iyo kihat Amar distrik layo dari ban ini kita jingko jingkin kita senang tahu ban kriya itu iba de harus surak ban bu gin mat gin cakap kawe yo bikin yo langsung kan datang yang naliang ka kalian pun lesib